Posne tikvice sa pirinčem. Posne tikvice sa pirinčem se pripremaju na sledeći način: tikvice za punjenje se oljušte, izdube kašikom, operu i ostave da se odsede. Oljušti se dosta crnog luka, sitno isecka i stavi u tavu sa maslinovim uljem da se malo izdinsta. U izdinstani luk se sipa pirinač, prethodno otrebljen i opran, sve se to još malo dinsta, a zatim nalije oljuštenim i izrendanim paradajzom sa malo vode. U ovu smesu se stavi dosta isečenog peršunovog lišća, malo mirođije i soli. Odsjeđene tikvice se pune, a na kraju se svaka zatvori poklopcem kriškom paradajza. Tako pripremljene tikvice kuvaju se na plotni šporeta ili u rerni. Tikvice se naliju vodom da ogreznu. Kada su skoro gotove, preliju se sa još maslinovog ulja i oljuštenim i izrendanim paradajzom. Kuvaju se još otprilike oko pola sata. Gotove tikvice se pospu isečenim peršunovim lišćem. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.